Amashyi menshi ku Mana yacu. Amashyi menshi ku Mana yacu. Amashyi menshi ku Mana yacu. Kaze cyane mukozi w'Imana. Haleluya, haleluya. Imana yacu ni nziza, igira neza. Munasikia au musikia? Amashyi menshi ku Mana yacu. Mubyumva cyane, ni mubyumva amashyi menshi. Zobaho Mwambie utaishi. naho abasi batabishaka ariko uzobaho. Hautaki lakini utaishi. Satani ntiyabishaka gushika uwo munsi ariko warawushitseko. Shetani akupenda ufike kwa siku ya leo lakini Abasi ntibabishaka ariko warabayeho. watu hawakupenda lakini umeishi. Inda nyinshi zarakorotse ariko iwawe iriho. Mimba nyingi zimeanguka lakini wewe umekuwa. Satani yanka yemera. Agomba kubona uwabambwe. Satani yanka yemera. Agomba kubona uwabambwe. Agomba wemera. Amashyi menshi kuri iyo Mana yacu. Mengi kwa Mungu wetu. Banza ndamukirize mugenzi wawe ati Mose wa kabiri arakuramukije. Anza usalimie mwenzako, mwambie Musa wa pili anakusalimia. Kera mwari munzi ku izina rya Congera. Zamani mlikuwa mnamjua kwa jina ya Chongera. Ariko Imana yahinduye ibintu. Lakini Mungu amegeuza mambo. Kera mugenzi ati Imana ihinduye ibintu guhindurira n'izina. Mwambie mwenzako Mungu akigeuza mambo na kugeuzia na jina. Imana ihinduye ibintu guhindurira n'izina. Mungu akigeuza mambo anageuza na jina lako. Abanzi ku izina rya Congera mushira amaboko hejuru. Wanamjua kwa jina ya Chongera, pandisheni mikono. Naona muri benshi Imana ibaheza. Wengi, Mungu awabariki sana. N'umunsi wa kabiri. Ni siku ya pili. Urumva ko ari umunsi udasanzwe kuri jewe. Unasikia ni siku isiyo ya kawaida kwangu. Kuko ndi Mose wa kabiri. Kuwa yeye ni Musa wa pili. None tugize umunsi wa kabiri gikorane cyacu gitanguye. Tena ni siku ya pili mkutano wetu unaanza. Kigikorane kiri ngaha. Mkutano uko hapa kugira dusengera igihugu cyacu. Ili tuombee nchi yetu. Dusengera indongozi zacu. Tuombee viongozi wetu. Igihugu kibaye amahoro nawe uzoba amahoro. Nchi kiwa na amani na wewe na amani. Ubugira kabiri. Ya mara pili. Tumaze gusengera igihugu n'indongozi. Tukishaombea nchi na viongozi. Nukwihana. Ni kutubu. Kugira mu ntara yacu ya Gitega. Ili kwa mkoa wetu wa Gitega. Komine Bugendana. Komine Bugendana. Ku musozi wacu wa Gitongo. Kwa mlima wetu wa Gitongo. Aha nyene ku mabuye. Hapa ku majiwe. Shaka umwaka utarahera mwese muze muraba miliyarderi. Nataka mwaka bado hujaisha nyote mko wa miliyarderi. Ntushobora kuba mu miliyarderi utarihana. Wewe hawezi kuwa miliyarderi baada hujatubu zambi. Posi hano hariya mu muhici intebe icicaro citeka. Posi pale mpatie womo. Umwicarike hariya ja posi yani Imana iguhezage. Mwikarishe pale posi, Mungu akubariki sana. Uwo mugabo yarakomeye kera n'ubundi ndibaza aracakomeye. Huyu alikuwa mtu mkubwa sana, nafikiri hata hivi ni mkubwa. Yari afite n'ingufu nyinshi cyane. Urana n'ubu no mukugenda. Alikuwa na nguvu hata na hivi kwa kutembea. Nibaza yuko nimba ataraba pastor w'umwaka azoba pastor. Kama hajakuwa pastor najua uyu mwaka atakuwa pastor. Utaraba umukozi w'Imana. Baada hujakuwa mtumishi wa Mungu. Hari ibyo udashikako. Biko mambo yenye haufikieko. Utarakizwa. Bado haujaokoka. Hari ibyo udashikako. Biko mambo haufikieko. Manuel Mategari Imana muheza. Manuel Mategari Mungu ambariki sana. Wewe yaravuze ingoma ngaha. Huyu alikuwa anapiga ngoma hapa. Sha. Na ndege hii ari mu mumpera amaji. Na ndege mahali alipo mpige makofi kabisa. Bararengana hariya hose. Walikuwa wanapita kule kote. Bakaza kuvugiriza ingoma mu itongo rya ndege ya Paul. Wanakuja kupigia ngoma hapa kwa ndege ya Paul. Rega hari mu itongo
aka kantu twabahaye bavugirizamwo ingoma hapa tuwapatia wapige ngoma. aha ni mwitongo kwa ndege ya Paul. Hapa ni parcela ya ndege ya Paul. Ndege ya Paul yarakomeye. Paul alikuwa mtu mkubwa sana. Haja ni komite iri mwitongo kwa ndege ya Paul. Pale ile komite yuko haja hari ngoro y'umutumba. Pale kuko ngoro ya mutumba. Haja ari mwitongo kwa ndege ya Paul. Pale ni tongo ya ndege ya Paul. Haja no kw'igihugu tucubaha. Pale ni juu inchi tunaiheshimu. Haja botangura kutuliha. Pale wangeanza kutulipa pesa. Ija ni tongo ya ndege ya Paul. Ile ni parcela ya ndege ya Paul. Muga kubera igihugu tugikunda. Lakini ajili inchi tunaipenda. Turavuga ati mwubahwa bubatse iyo ngoro mu bakomera amashyi menshi. Mheshimiwa waliojenga ile ngoro mwapige makofi mengi. Reka n'abahungu ba ndege ya Paul bahagarare haje imbere. Hata wao wanaume wa ndege ya Paul washimame pale mbele hapo. Hai imbere. Hapa mbele hapa. Hariho bukuru, hariho Chiza. Biko Chiza. Hariho Emile. Biko Emile. Ndege ya Paul nakihari. Hapa mnaona ndege haiko kweli. Gaduhamagare n'abakobwa ba ndege ya Paul. Acha tuite na mke wake wao. Abakobwa ba ndege ya Paul. Wasichana wa ndege ya Paul. Nabo bazi babihuta bahagarare. Nao waje haraka washimame hapo. Kaduhamagare. Acha tuite. Tuanza kwiyakira mwebwe mwanzo mubindi. Tunaanza kujipokea nyinyi mungwele kwanza. Kaduhamagara wakazana wa ndege ya Paul. Wakazana sasa wa ndege ya Paul na wenyewe wasimame hapa. Mwihuta utiyizi akome yicaye bazi. Haraka mwenye hajijua bakia na ikala bazi. Hari mwimbire bazi yikume yicaye. Iyo wiyizi ucinyaruka Yesu nashimwe cyane. Reka duhamagare abuzukuru ba ndege ya Paul. Acha tuite wajukuu wa ndege ya Paul na wenyewe. Nao bazinga. Nao wakuje hapo. Abiyizi munyaruka. Wale mnajijua mkue haraka. Wajukuu. Kikorane kiringa kugira dusengera igihugu n'indongozi. Uyu mkutano huko hapa ajili tuombe nchi na viongozi. Uwo mwaka utarahera. Uyu mwaka bado hujaisha. Ubu bugaragwa bugiye kuhava mu izina rya Yesu. Jangwa itatoka katika jina la Yesu. Ndege ya Paul na Ndabirorere naho twaraye tubagandutse ko. Ndege ya Paul Ndabirorere hata tulipomaliza kilio jana. Ndabona yavyaye. Naona ameza. Kandi yarasize. Tena ameacha. Abakozi b'Imana. Watumishi ya Mungu. Haja utaraba umukozi w'Imana n'umwe. Pale mwenye haja kwa bado mtumishi wa Mungu ni umoja tu. Na uno Musa agenda yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Na elewa tena napokea Yesu kama mfalme wa mwokozi wa maisha. Mubakobwa n'umwe. Msichana umoja tu. Na wagiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Na yeye anaenda kupokea Yesu kama mfalme wa maisha yake. Abo naciye ko ku munsi twe na Theo bari guhamba. Wale tulipita eko tuko pamoja na Theo kwa wanazika. Nabo mu mwanya ndabaki. Na yeye muda kidogo tawapokea. Hari amajambo akomeye twavuganye haki. Kwa maneno makubwa tumeongea pale. Turaza kuvuga. Tutakuja kuongea. Reka baramutse bose. Acha wasalimiane wote. Baramutse ishengero rihurikiyenga. Wasalimie kanisa yote kwa hapa Mpepele. Amashi menshi ku Mana yacu. Makofi mengi kwa Mungu wetu. Amashi menshi ku Mana yacu. Makofi mengi kwa Mungu wetu. Muvyagira Imana ibahezagire. Mukae Mungu awabariki. Turafise Imana uko biri kose. Turafise Imana yamiri kumwe natwe. Turafise Imana uko biri kose. Turafise Imana yamiri kumwe natwe. Turafise Imana uko biri kose. Turafise Imana yo yamiri kumwe natwe. Oh, turafise Imana. Haleluya. Uko biri kose. Turafise Imana yamiri kumwe natwe. Ejo bariko baraganduka. Jana wako nisa kilio. Nacho narimvise cyo kuvuga nabwo mwanyumvise. Sikuwa na kitu cha kusema hamkunisikia. Kwisi yose. Dunia yote. Nishewe nyoboye amashengero ya Eglise Dodito Nayoti. Ndiye naongoza kanisa ya Mungu ya Nayoti.
amashengero bita ku musozi w'Imana Nayoti, makanisa wanaita mlima wa Nayoti, wa Mungu wa Nayoti, ni jewe ndayayoboye, ndiye anayaongoza. ndi intumwa y'Imana yahamagawe, ni mtume wa Mungu ameitwa. Imana yamamagaye nkiri mu ntambara, Mungu amemuita ngari vitani. ndiko ndagenda niko natembea aho nabandi mwishamba, mahali alikuwa uko pori. Imana yarambwira ngo ndakeneye ndagukoresha. Mungu alikuwa anamwambia nahitaji ni wewe uzoba umuntu akomeye, ndiye wewe utakuwa mtu mkubwa mu muryango wanyu, kwa familia yenu. Nariraba ivyo ndimwo, alikuwa anajitizama mambo iko hemo, nanje sinemera n'abantu b'Imana ko babaho, na yeye alikuwa anakubali kuwa watu wa Mungu wako. Avuga ati Imana ivyo iri kurambwira ni biki? Alikuwa anasema Mungu wewe unaniambia ni mambo gani? Imana ikangendera ndi mu kibira, Mungu anamtembelea yuko huko kibira kwa ndagukoresha, nataka nikutumie. Avuga ati ibi nibisigo binteye, akasema hii ni mapepo yananipiga, kubera sinarinzi jewe ko noje imbere y'ihanga kuvuga Imana. Ajira kwa anajua kama yeye hawezi simama mbele ya taifa aseme Mungu. Doye mukikutana ufise Bibiliya uko na Bible, naratwe nkaona ati uwo muntu yarataye ubwenge, akona cheka anasema mtu amepoteza afahamu. Ariko aragera igihe, lakini kafika kiwango Imana irambwira ngo ngomba ndakujane mwihinguri. Mungu akamwambia nataka nikubebe mahali kutengenezwa. Ndatwenga, akacheka, mugana umva ubwoba, lakini akasikia oga. Ndavuga turanjana mwihinguriro ryahe, nikasema utanibeba nafasi ya kunitengenezea wapi? Kuko nariyemera ko ndi umusoda akomeye cyane, alikuwa anajisikia kuwa ni askari mkubwa sana, kandi nari mfise n'umutima urinda, tena alikuwa na roho ngumu. Gira mugeza atufise ubwoba nuzokorera n'Imana. Mwambie mwenzako ukiwa na oga utamtumikia hata Mungu. Ufise ubwoba nuzokorera n'Imana. Kama wewe uko na oga utamtumikia Mungu. Haraho rero niyumvira, kuna wakati najifikiria ingene nagiye mu ibohero rya Mpimba, vile nimeingia jela ya mimba. Posiyana arabizi, Posiyana yajua. Ngiye guhingurwa nasanzeho Posiyana, anaenda kutengenezewa huko, amekutana yuko Posiyana. Ndamubwira ati Imana yambwiye kwira inzanye, nikamwambia Mungu amenambia ananileta. Abaposiyano barantinya, Waposiyano walikuwa wananiogopa kuko baranyumva, kwa walikuwa wanamsikia. Nari umukozi wa shetani abikwiye, alikuwa mtumishi wa shetani wa kuenea kabisa, kandi nari nkwije, tena alikuwa anaeneza, kuko nari mfise umutima urinda. Ajira alikuwa na roho ngumu, na ukuye kuri Ndege, ameutoa kwa huyo baba yake Ndege. Kuba jerere gashaka gacimikara tose hajya, kwa jerere unakata mikaratusi pale, bache bamurazi bitare, walikuwa wanamrudisha kwa bitare. Mukuvayo yava yasatuye ibigiga, kwa kutoka alikuwa nakata mikaratusi mikubwa huko. Uno munsi nimba mubona mfise umutima ukomeye, kama leo mnaona niko na roho ngumu, shobora gukoresha igikorane nk'iki, naweza tufanya mkutano kama huyu, n'umutima urinda, ni roho ya ngumu. Imana injana mu ibohero, Mungu akambeba jera, nasanzeyo ba Posiyano, alikutana yuko wa Posiyano, ndavuga ati nasanzeyo na shoferi, akamkutana yuko na shoferi, ndamubwira ati ndakijijwe, akamwambia mimi sasa toka. Mugamo gukizwa vyarangora, lakini kwa kuokoka imemtatiza, baransengera, walikuwa namuombea, muganga asubira gukubita ugwagwa hari, lakini anarudia kunywa pombe huko. Ariko Imana irambwira tuzova ngaho maramaje, lakini Mungu akaniambia utatoka hapo ukiamua. Navuga ati ndemeye mwana, nikasema Mungu nakubali, ndemeye, nakubali ivyo wavuze vyose ndavyemeye, yale uliyosema yote nayakubali, ndagiye kugukorera, naenda kukutumikia. Ndi umukozi w'Imana, niko mtumishi wa Mungu, nkorera Imana, natumikia Mungu, nahiga amahera mu bantu, bila kutafuta pesa ndani ya watu, nkoresha ibikorane bikomeye, natumia mikutano iki ni gitonya, hii ni ndogo sana, iki ni gito, huyu ni mkutano mdogo. Mu bikorane nkoresha, biko pengine natumikia, mu bikorane nkoresha, kwa mikutano nayo tumefanya, ntabwo nza gutumira amashengero, siendi kuita makanisa huko. Ndavuga ati Mana, nasema Mungu, ni wewe wamamagaye, wewe ndiye umeniita, nta numwe nza kubarira, hakuna hata umoja atamwambia, ni muri kumwe naye, kama uko pamoja na mimi, ndagiye uce wizanira abantu, naenda wewe ujiletee watu. Wona sanze muhira ninde, na nimekutana nyumbani kwake hapa, ni Imana yabatumiye. Bwira mugenzi bati Imana, mwambie mwenzako Mungu ni Mungu, ni Imana, ni Mungu, ntabwo ari Mose wa kabiri, ariko ni Imana ya Mose, lakini ni Mungu wa Musa. Uno munsi turaza gusengera abagwayi bakire, leo tutaombea wagonjwa wapone.
umviriza, sikiliza, umuntu yasubiye inyuma mu by'Imana, mtu aliyerudia nyuma kwa mkazi za Mungu araza gutera intambwe, atapiga hatua. Umukozi w'Imana yari yarabihevye, mtumishi wa Mungu alikuwa araza gusubira kubandanya, kurudia kuendelea. Ndakubwira igituma abantu benshi babivamo. Nikwambie jua nini watu wengi wanabitoka hemo. Turiko turacanga n'intahe kandi uriga. Tuko tunatemo na ushuhudi na wewe utasikia. Nararavye mu ntara ya Bujumbura. Nimetizama huko mkoa wa Bujumbura. Maze kubaka ama etage. Nimesha jenga huko magorofa. Mfise inganda zihingura ico kunwa. Niko na makampani anatengeneza vya kunywa. Nkoresha abakozi benshi batagira uko baharuko. Natumia watumishi wengi hawezi hesabia. Ndaraba kagasozi, naangalia uyu murima, ariko umuntu aza kumva ijambo akarikurikiza, lakini mtu atakiwa kusikia neno na analifuata, azotera intambwe, atapiga hatua. Tuko pamoja? Mbega turi kumwe? Turi kumwe? Je, tuko pamoja? Ko muraba hirya cyane, mbona munaangalia huku? Iyo ndababwiye kwihana mucamwe mutangura, kama nawaambia kutubu mnaanza kuangalia huku, muca mutangura gukwepa, munaanza kukwepa. Kumenya Imana ni kimwe, kujua Mungu ni kimoja, no kwiyita umukozi w'Imana ni kigira kabiri, na kujiita mtumishi wa Mungu ni cha pili, ariko kwemerwa n'Imana naco ni kigira gatatu, lakini kukubaliwa na Mungu na chenyewe ni cha tatu. Ndakeneye kuri muri iyi ntara n'iyi komine, nataka kwa hii mkoa na hii komine noza niyo migambi, naza leta ma project yayo, ariko mudakijijwe mwoyihombya, lakini bila amuokoki mtaweza ipoteza wala mnaihombesha. Haragera igihe ngatanga n'imitahe ku bantu, tuko wakati natoa hata mitaji kwa watu fulani, igihora kintangaza, cha kunishangaza, kubera badakijijwe, kuwa hawaokoki, no gusenga ntibagaruka babagiye, hata kuomba hawarudie, wanafika wanaenda. Naho no bayibingana gute, hata ni wape yapata aje, utarakizwa bila wewe kuokoka, ntuzobona ikiganza c'Imana, hautaona mkono wa Mungu, nibikunda, haiwezekani. Amashuri nazo gutuma uduga kugwego ushaka, masomo hayatakusababisha upande kwa lengo wewe unataka. Nimba uri kuriga uno munsi, kama wewe uko nasoma kwa siku ya leo, utarakizwa nacho bizokumara, kama haujaokoka hakuna mafaa. Tuko pamoja? Mbega turi kumwe? Nimba uri umuririmbyi uno munsi, kama wewe ni mwimbaji, ukabudakijijwe, kama hauokoki, kuri izo ndirimbo nacho zizogufasha, hizo nyimbo zikusaidie kitu. Uno munsi leo turiko twihaya Imana twahuye nayo, tuko tunajisifu Mungu tuliyekutana naye. Beshi ngaha muranzi, wengi hapa mnamjua, abatanzi mwaranyumvise, wenye hawamjui mmemsikia. No munsi ndazi ko beshi muratanga, najua leo wengi watashangaa, haja hariho bakuru banje, pale piko wakubwa zangu, haiko nta munsi wa kabiri arimo, lakini mwaemo hakuna munsi wa pili. Ka Yosefu, ka Joseph kari nyuma y'intama, kalikuwa nyuma ya kondoo. Ntugakengera umuntu ngo ni muto, usizarao mtu eti ni mtu mdogo. Imana yamugize nacuzi, kile Mungu aliyomfanya wewe haukijui, Imana yabateguriye bana naco bazi, na kile Mungu aliyowaandalia watoto hawajui. Gukizwa nabi bitera iki? Kuokoka mbaya inaleta nini? Navyo muzi, amuyajui. Gukizwa nabi bitera umukoshi, kuokoka vibaya vinasababisha mkoshi. Abantu benshi bari mu mashengero bakijijwe nabi, wengi wako ndani ya makanisa wameokoka vibaya. Kunda mugenzi wangu uko wikunda, penda mwenzako kama vile wewe ujipendavyo, ukizwe neza, uokoke vizuri. Abantu mutangishana mu bihagari, watu mnayotoa sumu leo muache. Numvise ngo Nyamasago yaracari y'ibitega, nisikia huko kungari hiyo mapepo, ibitega by'Inyamasagwe mutunga ibiganza bipfe byose ubunye, ndavyishe tunabiua guhera kuri isani na segonda, igitega cy'Inyamasagwe izosubira kurya umuntu, ndabihejeje biriya na vile nabimaliza. Hakagira umuntu kijya uno munsi muze kuza mu kama nitakula mtu leo mkuje mnambie, warabifise aza kubirabaho birasange byabaye mu navyo atakutana vyote bilishakufa. Ore atunge bitega yihanga, ule mwenye alikuwa anavyo bitega avumilie. Mutungi inkwavu,
muvuge makwao ibitungwa muzosonza mukikenusa mutie vile venye mtasakura kama mnasikia njaa. Shana hariya mu kibasi hari agace k'abarozi hariya hirya bakizi mutonge ibiganza abasenzi ibirozi byose biriyo turabyica uwarafise umutahe w'ibirozi arahombye mw'izina rya Yesu anahomba katika jina la Yesu. Hariyo uburozi buri hariya twahejeje uburozi wa pale tunamaliza Inyabikenya naho ntibari boroshe kera Inyabikenya hariya kera ntibari boroshe reka abasenzi tume ibiganza ibitagira akamaro bya birozi turabyishe mu izina rya Yesu. Iyi ntara yose ya Bugendane turishe ibitagira akamaro mu izina rya katika jina la Yesu. Ngiye kubazanira bigira akamaro tuzokora. Naenda kuletea mambo ya samani tutatumika. Mwari muzi canda ko ririmo ji. Unajua kama chanda iko mjuzi. Abo twari kumwe murabizi. Wale tulikuwa pamoja mnajua. Icanda, umugombe, akarura, umubirizi. Uyo mubirizi kirukunju. Dufise imirima dukoramwo ji meze neza. Tuko na mashamba tunatumika ji yako bien. Iko sawa. Dukoramwo umuvinyu mu mubirizi. Tunatengeneza huko kwa huko mubirizi. Aha hantu hasi ibintu hose muhandimira umubirizi. Aya mahaji yote parikataa kulima mwatie umubirizi. Nzohora ndabagurira ku biro. Ndakuwa nawauzia kwa kilo. Ngira mugeza tugiye gutunga amadolari mu izina rya Yesu. Mwenzako kuenda kupata madolari katika gutunga amadolari mu izina rya Yesu. Kupata madolari katika jina la Yesu. Abantu mwirirwa mwe weyugaraniye mu vyumba. Wale watu mnashirana ndani ya vyumba. Hariho abantu bamara indwi yose bisonze. Biko watu wanamaliza inga yote wakijitia njaa, wanafunga. Ngo ariko bahamagara Imana. Eti wako wanaita Mungu. Imana mukuyihamagara nturinda kwiyicisha inzara. Mungu mkumuita sio mpaka ujitie njaa. Abantu bagwaye amaestoma namwe no musi ndaza kubasengera. Watu mwegwa amaestoma leo naenda kuwaombea. Mugira ibipfungo vy'indwi yose. Mnafanya mafungo ya wiki yote. Kubera ivyaha byanyu ajili ya zambi zenu kugira Imana uyihamagare ngo yumve ili uite Mungu asikie no kuba wera wihanye kuwa wewe mtakatifu na mtubu subwo kwiyicisha inzara sio kujiua na njaa wewe uriyeza wewe unajitakasa ukareka ivyaha unaacha zambi uhamagaye Imana ikubwira ngo sabwe mwana ukiita Mungu anakuitika namu mtoto wangu uko abantu kubera abanyabyaha ajili watu ni wenye zambi igifungo cy'imisi 4 mafungo ya siku 4 igifungo cy'ukwezi mafungo ya siku ya mwezi igifungo cy'amezi 2 mafungo ya miezi 2 genda mwihane nenda mtubu nta gifungo muzojamo hakuna mafungo mtaingia hemo tuko pamoja bega turi kumwe abasenzi waombaji abasenzi bo ku musozi w'Imana nayo tindiyumvira ko batisonze waombaji wa kumlima nayo nafikiri wafanye mafungo tuko pamoja bega turi kumwe tuko pamoja kwisonzesha no kugira Imana ngo ikumve kujiua na njala ni kusema Mungu akusikie ariko iyo wihanye lakini wewe ukitubu iyo wihanye kama unatubu ukivuga ati Imana ungana sema Mungu naye kubwira ati sawa naye nakuitika namu ndakeneye umpa note nataka unipe pesa nice kubwira ati mwana anje ndaje nakwambia mwanangu nakuja abakizwa ntabwo turi abantu bo gusonza warokore sio watu wa kufa na njaa tuko pamoja turi kumwe abakizwa s'abantu bo kugira gute warokore sio watu wa kufa nini s'abantu bo gusonza sio watu wa kusikia njaa sina abantu bo kwicwa n'inzara na sio watu wa kufa na njaa hari abantu bigisha abantu ivy'Imana biko watu wanafundisha watu mambo ya Mungu bakabahenda wanawadanganya babahenze ngo kugira Imana ibumve mwisonzesha imisi ngapi waliwadanganya eti kama Mungu asikie mfanye mafungo ya siku ngapi abasenzi ndabona murimwo waombaji naona mmo ngo mwisonzesha imisi ngahe mfunga siku ngapi muze mwihane gusa mweye mutubu zambi tu umaze kwihana kama unatubu zambi byose biba bibaye sawa mambo yote yanaendeka vizuri ugenda gusengera abandi wariye unaenda kuombea wengine na wewe umekula
uzosengera abandi wishwe n'inzara. Utaombea wengine na wewe njaa inakuua. Banza ubwire Imana ikugaburire. Anza ambia Mungu akupatie chakula. Oya tutama ichonje nanje singenda. Umwambie kama unipatie chakula na mimi siendi. Singenda wa maana. Siendi Mungu. Byose si vyawe. Yote si ni yako. Eliya igikona cyagira gute? Eliya ibi nyama kimemletea chakula. Inyama kajya. Nyama anakula hii. Umutsima kajya. Ugali anakula. Ni wakizwa ukabona urara inzara uzurabe neza. Ukiokoka unaona unalala njara ujioji uangalie vizuri. Imana yejeje kurema abantu. Mungu anamaliza kuumba watu. Yabahaye iki? Amewapatia nini? Ibiri kwisi byose ngo bagire gute? Mambo ya dunia yote ni bagire gute? Wafaye nini? Rero mara n'umwaka utari akabroshete rero. Bona maliza hata mwaka bila takura kabroshete. Umwaka ugahera utari akabroshete. Mwaka unaisha bila kula broshete. Ukwezi kugahera muhiri wawatakiro chinyama sumye. Mwezi unaisha kwako uyemea takiro moja ya nyama. Hawa kachemba wangiriye neza. Alafu na nitendea mema. Yakugiriye neza. Amekutendea mema ya wapi? Tubanza gukaririma. Tunaanza kwanza kumkaribia Mungu. Tukamubwira ati Imana ivyo nakoze urabibona. Tunamwambia Mungu yanifanya muna yangu. Hezekia yereka Imana tehera. Hezekia akamuonesha Mungu tizama. Ngomba mfe. Nataka kufa. Ya mashengero nubaka. Na yale makanisa nimejenga. Bamwe nabwira ubutumwa. Wale niambia habari njema. Wa Mana we. We Mungu. Hari nibindi wewe ubona kure wa Mana. Wewe unaona mbali Mungu. Muga hari bindi naringiye gukora. Lakini kuko na yangine nitaka kufanya. Imana yacigira gute? Mungu alifanya nini hapo? Uzokwibutsa Imana iki? Utakumbusha nini Mungu? Reka dusome ijambo ritonya. Acha tusome neno ndogo. Ama baradutegurira hajya kugira tushe dusenge. Wewe wanatuandalia hapo tufike tunaombea nchi. Nta kindi canzanye. Hakuna kingine kimenileta hapa. Nukugira ubu bukene buhari buhunge. Ili uyu maskini upo utoke. Ndababazwa n'abantu bo mu ntara y'iwacu bamara umwaka batariye amasamaki. Naumia watu wa mkoa wetu wanamaliza mwaka bila kula samaki. Imikeke izohora iduga bibujumbura batarayijya mugabwembwe mwahiriye mu izina wa Bujumbura bado wajaikura nyimu ikura. Abakumbuye imikeke mu nkomera amashyi. Wanakumbuka mkeke mpige Mungu makofi. Gira mugenza watabanya Bujumbura batarajya umukeke mwiza jenzo banauri. Mwambie mwenzako watu wa Bujumbura bado wajakula mkeke mimi nitakuwa nishaukula. Tugiye kusenga. Tunaenda kuomba. Imodoka ziza amasanduku zizohora zibanza kuyatunga. Gari zinaleta makese zitakuwa mnakuja kuchukua hapa. Ubyizera azoyijya. Anayeamini ataikula. Ubyizera azoronka amahera yo kuyigura. Anayeamini atapata pesa ya kuiuza. Kandi byose bizogenda neza. Tena mambo yote ataendeka vizuri. Ndabona harimwe abashavuye. Naona wamoja wanasirika. Ababwira mugenza bati nimba ushavuye uri muri babandi ahejeje kwicira vya bindi. Mwambie mwenzako kama unasirika huko miongoni ya wale na maanisha kuya ile mambo yao. Nuwo nici ivyo bintu ngiye kumusengera atunga inka. Na yule nimeuwe hivyo vitu atunga inkwavu, atunga impene mwizina. Katika jina la Yesu. Mwizina. Katika jina la Yesu. Ndakeneye abantu twatanguye kuganira bariko bahamba umuntu ngaha hepfo baze ngaha imbere nimba ari bakenya barimo. Nataka watu wenye tuliongea huku chini wako nazika mtu kama umo ukuye hapa mbele. Baze ngaha imbere. Muje hapa mbele. Abantu twaganiriye bari guhamba umuntu. Wale tuliongea hapa wako wanazika mtu. Mubanze muzi. Mukuje kwanza hapa. Bari ku maziko. Walikuwa mazishi. Sibo bari bamwishe muri. Haiko yao ndio walimemuua mnisikie. Bari ku maziko ngaha hepfo. Walikuwa mazishi hapa chini. Bari gushingura. Wako wanazika mtu. Bari gushingura. Walikuwa wanazika. Uwashengeye bamuzika. Yule aliyekufa wako wanamzika. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasanze hari abantu nikutana piko watu beshi cyane. Watu wengi sana. Ndababaza ati mbega muriko mukora iki? Nikawauliza je, muko mnafanya nini? Wari umuntu yitavye Imana. Akasema eti piko mtu mwenye ameitika Mungu. Ati yitavye Imana kweli? Ameitika Mungu kweli? Murabishingira ntahe? Mnashuhudia? Ngo yego upfuye abayitavye Imana. Akasema kweli aliyekufa na anaitika Mungu. Bani bahezage. Mungu awabariki. Kandi no munsi mwebwe ko muri ngaha. Tena nyinyi hivi leo mko hapa.
muraza kubona ikiganza c'Imana. Mutaona mkono wa Mungu. Protokoli bicarike hamwe hari. Protokoli waikarishe fasi moya pale. Nababwiye ikintu ciza. Niwaambia kitu kizuri. Abapfa bose, wale wote wanakufa, ntibitaba Imana. Wote waitike Mungu. Tuko pamoja. Mbega turi kumwe. Ukazopfa utihanye. Kama wewe unakufa bila kutubu dhambi, reka kubeshera Imana ngo. Acha kudanganyishia Mungu. Uitavye Imana. Eti unaitika Mungu. Vuga ati yapfuye. Sema amekufa. Tuko pamoja. Turi kumwe. Imvugo ya shetani, maseme ya shetani akugira borohereze ngo nimwihane, ili warahisishie eti msitubu. Turi kumwe. Tuko pamoja. Umuntu apfuye ari inkozi y'ikibi, mtu anakufa ni mtu mbaya, wayitavye Imana. eti ameitika Mungu. Umuntu apfuye ari umurozi, mtu amekufa ni mchawi, wayitavye Imana. eti ameitika Mungu. Umuntu apfuye ari gisuma, mtu anakufa ni mwizi, wayitavye Imana. eti ameitika Mungu. Umuntu apfuye avuye gukinda, mtu anatoka huko kufanya uchawi, wayitavye Imana. eti ameitika Mungu. Genda muze muvuga ati abantu bavuye, aravuye mw'isaragiye. Sema anatoka duniani anaenda. Ariko yagiye nao tu. Lakini kwenye naenda sisi hatupajui. Ariko ni mama muza kijijwe. Kama mnamjua ni murokore. Muririmbire ya ndirimbo ngo ahera tuzohurira. Mwimbie hiyo nyimbo nasema patakatifu tutakuwa mbinguni. Tuko pamoja. Turi kumwe. Ibintu muvuga bituma abantu batihana. Mambo mnasema nasababisha watu hawaokoki. Abantu bose bitaba Imana. Watu wote wanaitika Mungu. Gira mugenza ati Mose yari itavye Imana. Mwambie mwenzako Musa ameitika Mungu. Abitaba Imana nabumva umuhamagaro wayo. Wanaoitika Mungu na wanaoitika wito wa Mungu. Tuko pamoja. Turi kumwe. Ni wapfutarakizwa nta Mana witavye. Kama unakufa bila hujaokoka ubu awitike Mungu. Tugomba tuze guhamagara umuntu mukanye keneye kwitaba Imana. Tunataka kuita Mungu mtu mwenye anataka kuitika Mungu sasa. Umuntu yitaba Imana nuwumva umuhamagara kabumuriri. Mwenye anaitika Mungu ni yule anaitika wito anakuja anakuwa mwimbaji. Aje Posiano ni abo pastori ubu ari abayitavye Imana. Pale Posia akiitika Mungu anakuwa pastor atakuwa anaitika Mungu. Ariko niwembera ko no ari mu pastori kuko nafikiria hivi ni pastor. Ko ndamuheruka dusenga cyane turi mu mpimba. Namkumbuka tuko tunaomba sana huko jera ya mimba. Nibo barabarongoza. Ndio walikuwa wanatuongoza huko. Ashani wawa bihevye ugende wihanye no muntu. Kama umeviacha leo uende unatubu. Ariko nimba warateye inama. Lakini kama umepiga hatua. Za kugusengera ati Imana iguha amavuta yo kukutuza. Kukuombeni Mungu akupatie mafuta ya kukupandisha. Turi kumwe bantu b'Imana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Ndibagira no gusoma muri Biblia. Na sawa hata kusoma ndani ya Biblia. Yaje ivyo mvuga si ivyo nsoma. Kuwa mambo nasema mimi sisomi. Shobora kuvuga ubutumwa iminsi 6 narigera nsoma muri. Naanza sema habari njema siku 6 bado sisasoma Biblia. Ntabwo jewe mvuga ivyo nigeneye. Mimi sisema mambo niliyopanga. Ntabwo mvuga ibintu nateguye ku mpapuro. Sisema mambo niliyopanga kwa makaratasi. Ndakeneye mvuga ivyo Imana ishaka. Nataka niseme yale Mungu anahitaji. Nasame nayo yivuge. Nianze kusema nitoe kinywa Mungu aseme. Mvuge ivyo nshaka byo. Nikasema yale napenda. Noca nibuka hahandi. Ndaanza kumbuka ile fasi. Mangweli Mateka turiko tusangira chupa. Tuko tunachangia chupa huko. Twari mboregwa. Tuko ware. Gira mugenza wati na Mose yari mboregwa shake. Ndio mwenzako na Musa sema alikuwa mrefu. Na Kanyanga twara inkwari ya mukibasi. Na Kanyanga kule alikuwa nakunywa huko mkibasi. Abo twara dukina na kamari bari. Wale walikuwa wanacheza kamari na yeye ni wangapi? Ujya muga. Bandi hariye pfa kumuzira. Walikuwa namkura kule wakimkura. Isimbi zabo zarajyana. Simbi zao zilikuwa zinakulana. Mugo niyumvira ko mwabihevye mu izina ryande. Hivi muribiheba katika jina la nani? Abatarabiheba murabiheba no Mose. Bale bado mjaheba leo mtayaheba kwa jina la Yesu. Tuko pamoja. Turi kumwe. Uzotera intambwe. Utapiga hatua umaze kwitaba Imana mukuri. Ukishaitika Mungu kwa kweli. Muzi ngo kwitaba Imana no gupfa. Mnajua kuitika Mungu ni kufa. Abantu umubwiye ngo witaba Imana. Ukimwambia mtu njoo uitike Mungu. Oyaye. Asema hapana. Uitavye Imana bapfuye. Wanaitika Mungu ni mwenye nakufa. Ko muvuga ko abitavye Imana babapfuye. Mbona nasema wanaitika Mungu ni wenye wanakufa? Ubugiye kuyikorera iki? Unaenda kuifanyia kazi gani? Umuntu yitavye Imana yagarutse akababwira icyo akorera Imana niki? Mwenye aliitika Mungu akarudia kuambia kazi anatumikia Mungu huko ni nani?
abapfa ntibaba bitavye Imana. Wenye wanakufa wote hayuko wa kuitika Mungu. Abapfa baba bavuye mu mubiri. Wenye wanakufa wanatoka ndani ya mwili. Iyo bagiye ntaho tuzi. Kwenye wanaenda sisi hatuwe tunapajua. Uwapfuye akijijwe arindiriye ijuru. Aliyekufa na okoka anachunga mbingu. Uwapfuye atarakizwa anakufa bado hajaokoka enda kupigwa, abagiye gukubitwa. Wewe utakizwa uno munsi. Wewe utaki kuokoka leo. Twaje ngaha kugira dutabare bene wacu. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Nuko Nowa abigenza nk'uko Uhoraho yabimugeze byose. Amen. Amashimeshi ku ijambo ry'Imana. Makofi mengi kwa neno la Mungu. Nta kindi Imana igushaka. Hakuna kingine Mungu anakutaka eko. Nimba warahamagawe, kama umeitwa, bigenze nk'uko yakubariye. Yafanye kama vile alivyokuamurisha. Uno munsi leo ntabwo naje kubwira ubutumwa bajya bonyene. Sikuja kuambia habari njema wale tu. Ijya jipe yanje, ile jipe yangu, hari umupastori na wahagurutse ikamunanira gutwara. Biko pasta naweza shimamisha na mshinda kutembeza. Amawaza ati weruka gutanga icya 10 ryari? Namuuliza siku gani ulitoa sehemu ya 10? Aba pastori nabo bashaka kugira ibya 10 nabo batabitanga. Mapastors wanataka kula sehemu ya 10 na wenyewe hawatoi sehemu ya 10. Uli pastori na utanga icya 10. Kama wewe ni pastor na unapaswa kutoa sehemu ya 10. Ukazohura na pastori benshi bagowe bajya icya 10. Ukakutana na pastor wengi maskini nijua anakula sehemu ya 10. Je uma icya 10 nanje nguramo icya 10. Mimi ukinipatia sehemu ya 10 natoa imo sehemu ya 10 natoa. Babigenza nko Imana itavutse. Wanatumia kama vile Mungu hakusema. Wasanga ravuga ubutumwa muga wapi? Unakutana na ubira lakini wapi? Gutera imbere wapi? Kuendelea mbele wapi? Imana yavuze ni mubingirageresha. Mungu amenisema nijaribie. Ngo murabe kumugisha. Muone kama baraka. Na ucuncubura. Sitamimina. Ngo mukaburaho mubikuri. Munakosa na mahali ya kuweka. Una munsi umuririmbyi. Leo muimbaji. Impuzu zaragutabagurikiye. Nguo zilishakukatikia eko. Ngo Imana ni heza. Eti Mungu habariki. Wewe ugica 10. Wewe unakula sehemu ya 10. Wewe nta rukundo ugira. Wewe hauna upendo. Ngo nuko Nowa wabigenza byose neza. Ndivyo Nowa akayafanya kama vile alivyoamurisha. Imana iravuga ati wono umugabo nikundira. Mungu akasema huyo ndiye Bwana ninayependa. Uno munsi siku ya leo ndashaka haboneka abantu babigenza neza nkuko Imana yavuze. Nataka paonekane watu wanayafanya vizuri kama vile Mungu alivyoamuru. Uno munsi mubakizwa. Leo watu kwa warokore nibo babuza abandi gukizwa. Ndivyo wanakataza wengine kuokoka. Bagenda gusa no kuvuga ubutumwa. Wanaenda ni kuhubiri tu. Mugabe ivyo avuga nawe ntabikore. Lakini yale mambo anasema na yeye hayatembelei wala hayafanyi. Tutegezwa kuba ivyete bisomeka. Tunapasha kuwa mabarua yanayosomwa. Ivyo tuvuga natwe tukabikora. Yale tunayosema na sisi tunayatenda. Nituzobe tubenga baba bandi. Tusikue kama wale wengine. Ngo mwumve ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora. Yale nasema msione nayotenda. Ishengero riraba ivyo ukora. Kanisa naangalia matendo yako. Ivyamwa wama. Matunda unayopata. Ni yakuza bamwe bari nyuma yawe. Ndio anakomarisha wale wa nyuma zako. Abo likura vyaza ubutumwa. Wale unayozaa kwa imani. Ni wewe ulikura basubiza inyuma. Wewe ndio unawarudisha nyuma. Ni wewe ubesha. Wewe ndiye mongo. Ni uvuga urusaku. Wewe ndiye mtetaji. Twumvise ya korale. Tumesikia ile kwaya. Centrale y'abagenzi. Kuile kwaya centrale hapa Eglise des Amis. Ngo kibesha. Unga unayasema ongo. Ngo gicumuro kikora biriya na biriya. Anafanya haya na haya. Ngo ni gehinomu. Ni gehinomu. Ariko rero ababivuga ntibayitinya. Lakini wanayosema hawaogopi gehinomu. Nitwakizwa. Tukiokoka. Tukaba matara. Tunakuwa nuru. Abandi bose bazokizwa. Watu wengi wote wataokoka. Kasanga umuntu yarabaye umupagani. Unakutana mtu ni mpagani. Muga icubahiro mu ishengero ya gari. Lakini heshima kanisani na vimba. Mwijuru uzovyimba no. Mbinguni utavimba? Ibikunda. Haiwezekani. Reka twicishe bugo. Acha tunyenyekee. Muga Imana idushire hejuru. Afu Mungu naye atuinue. Hari benshi bagomba bakizwe no munsi. Biko wengi wanataka kuokoka leo. Hari benshi bashaka guca mu nzira. Kuko wengine wanataka pita njiani. Twabatanguriye. Njia tuliyoanzia. Tureke kuba nka vya binuma. Tusikwe kama zile njiwa
zija mu cari zikagara, zinaingia ndani ya nyumba zinavimba, zikabuza izindi kwinjira, zinakataza zingine kuingia. Hari benshi bafise umuhamagaro nga, tuko wengi wako na wito hapa. Hari benshi ndiko ndabona muri mwebwe, tuko wengi ndiko naona miongoni mwenu. Hari benshi ndiko ndabona, tuko wengi ndiko nawaona. Ubwo buzima muri mwe atari ubwiwanyu, iyo maisha mukoemo sio maisha yenu. Ubwo buzima muri mwe sio ubwiwanyu, iyo maisha mukoemo sio ya kwenu. Ubuzima bwo kwigopesha ku butiki, maisha ya kukopesha kwa butiki, ubuzima bwo kubura icuja, maisha ya kukosa chakula, ubuzima bwo kubona abandi bagenda n'amamodoka na ugenda n'amaguru, maisha kuna wengine wanaenda na gari na wanaenda na miguu, ubuzima bwo kwipakiza ku moto, maisha ya kujipakiza kwa moto. Ubwo buzima si ubwiwanyu, hiyo sio maisha yenu. No munsi Imana ibaha ubuzima bwanyu. Leo Mungu atawapatia maisha yenu. Ntabwo Imana yabaremye ngo muba bakene, hapana. Mungu akuwaumba ili muwe maskini. Ntabwo Imana yabaremye ngo mugende uko mubibona. Mungu akuwaumba ili muende hivyo mko mnajiona. Imana yabaremye muri abanyamugisha. Mungu amewaumba mko watu wa baraka. Mugakubera mutayumviye, lakini kuwa hamkumtii Mungu. Sanga umukozi w'Imana, unakutana mtumishi wa Mungu, ni koti yatabutse, na koti imechanika, ni panaro yatabutse, na suruali ya kuchanika, eti mimi niko Mkristo, takuwa Mkristo imara mu bihe vyose, zote nyakati zote mpaka hadi kufa. Ni wakizwa neza, kama unaokoka vizuri, icambere uronka icuja, jambo la kwanza unapata chakula. Ikimenyetso cyambere cyuza kwihana, harama ya kwanza mtu atakuja kutubu. Icyambere uronka icuja, harama ya kwanza ni kupata chakula. Icya kabiri uronka ico wambara, cha pili unapata mavazi, icya gatatu uronka déplacement, cha tatu unapata cha kutembelea eko, icya kane uronka uba, cha nne unapata mahali ya kuishi. Ibi bintu mubona murimwo, hii mambo mnaona muko emo, n'ubuzima kubera mwaze kumvira Imana, ni maisha jini mlikatara kutii Mungu. Nanje iyo ntumvira Imana, na mimi kama nisingemtii Mungu, ntabwo mba ndiko navuga aya majambo, siningekuwa niko nasema maneno kama haya, ntabwo mba ndijewe uko mubibona, siningekuwa niko mimi hivi mnaniona. Nababwiye ntumviye Imana, niwaambia mimi nimemtii Mungu, nta kindi cyashikanya, hakuna kingine kimenifikisha hapa. Umaze kwihana byose birazakugenda neza. Kama unatubu mambo yote yataendeka vizuri. Ni wumvira Imana, ukimtii Mungu, uzozamuka abantu basigare bagutangarira, utapandisha watu wote wabaki wanashangaa. Abantu basigare bavuga ngo ujye ngo agende kuzimu, watu waanze kusema yule anaenda kuzimu. Abakizwa barakunda kuvuga ngo ikuzimu, warokole wengi wanapenda kusema kuzimu. Kazokumva umuntu avuga makuru y'ikuzimu, ukisikia mtu anasema habari za kuzimuni, uwo ni umupagani, huyo ni mpagani. Ivy'ikuzimu ntavyo tuzi, mambo ya kuzimu sisi hatuyajui. Umuntu araje kuzimu akavayo ninde? Nani anishaenda kuzimu akatoka yeko tumuone? Tuvuga ivy'ijuru abana b'Imana, tunasema mambo ya mbinguni wana wa Mungu. Kuko Yesu nariyo yagiye, kwa Yesu na yeye ndipo mahali anaenda, aravuga ngo ngiye kubategurira ahandi, akasema enda kuandalia mahali wahondi namwe muzemu, mahali nipo na nyinyi muishi. Uhura n'umukozi w'Imana byankiye, nakutana mtumishi wa Mungu aliyoshindwa, agahura n'umuntu afise amafaranga, anakutana mtu iko na pesa, ngujya agenda kuzimu, akasema ule anaenda kuzimu. Wahura n'umuntu afise n'imodoka nziza, kana mtu iko na gari nzuri, ngujya agenda kuzimu, eti ule anaenda kuzimu. Bantu turi kumwe kuri uno musoro, watu tuko pamoja kwa huyu mlima. Icyo ni imvugo ya shetani, ile ni masemi ya shetani, kugira nimukizwe, ili msiokoke, ngo murondere ivyiza, ili mtafute mambo mazuri. Imodoka nziza n'umugisha uva ku Mana, gari nzuri ni baraka kutoka kwa Mungu. Kugira akazi n'umugisha uva ku Mana, kuwa na kazi ni baraka kutoka kwa Mungu. Kuba umumiliyarderi n'umugisha uva ku Mana, kuwa miliyarderi ni baraka ya kutoka kwa Mungu. Nta kuzimu kuhari, hakuna kuzimu, hubwo abakozi b'Imana, lakini watumishi ya Mungu bakamya amavuta, waliokauka mafuta, nibo bavuga ivy'ikuzimu, ndio wanaongea mambo ya kuzimu, bakaza gushingira intahe shetani, wanakuja kushuhudia shetani. Shetani anataka, shetani ana mambo ya kutoa, shetani na chafisi, shetani hana kitu hata kimoja. Tuko pamoja, tulikumwe. Mureka abantu, muache watu, muwawache. Tuza gusengera igihugu habwiza bihana, tutaombea inchi kama watu wanakuja kutubu, abo nabo baje mu bakozi b'Imana, au nao waingie miongoni mwa watumishi wa Mungu. Umaze kwihana, wewe ukisha tubu, nta rundi rubanza, hakuna ingine
kesi. Inyuma yo kwihana Baada ya kutubu byose biba birangiye, yote yanaisha. uca uhagarara neza, Wewe unasimama tu vizuri, ntubisubiremo. usirudie. Hari abantu badutanguriye bakaduhenda, tuko wale tutangulia wakatudanganya ngo umukizwa yambara imishamba, eti mnokora anavaa nguo za kuchanika, ngo umukizwa bakatwereka umuntu ngo yitwa Ngenzi, wanatuonesha yule mtu msafiri, ngo Ngenzi bakatwereka ibicapo, wanatuonesha madesin. Ngenzi agenda n'amaguru, msafiri anaenda na miguu, Ngenzi yikoreye imizigo, msafiri anabeba mzigo. mwabibonye hayo ngo mu rugendo no kugenda, muyaona eti kusafari ni kwenda hivi. Je gukizwa narabitinya, mimi kuokoka nilikuwa nabiogopa kubera bampenda, kuwa walikuwa wananidanganya ngo gukizwa no kuruha, eti kuokoka ni kuchoka. barabahenze. Waliwadanganya. Gukizwa utangura kurya neza, kuokoka unaanza kula vizuri. abagiye gukizwa uno munsi wale wanaenda kuokoka leo, mutangure kugenda nk'abafise amafaranga, mwanze kutembea kama watu wana pesa. abantu nza gusengera uno munsi, wale nitaombea leo mu mezi 5 kwa miezi 5 iheze atagacu ko gutabagura kama abona, inaisha ujaona mafanikio, uzoca telefone ufikiri nipigia simu. ahe Tulisema miezi ngapi? amezi 5 miezi 5 umuntu aza kukizwa, mtu atakuja kuokoka atarabona igitangaza mu rugo iwe, bado hajaona muujiza mu nyumba yake wala uzaca telefone, afika nampigia simu. umaze gukizwa wewe ukishaokoka nta nzara uzosubira kubona iwawe, utasikia njaa kwako. gusengera abantu, tunaenda kuombea watu. umuntu avuga ati ndakeneye nanje gukizwa, mtu anasema nahitaji na mimi kuokoka, ndakeneye kubiheba vyose, nataka kuyaacha yote, ndakeneye ngende nk'uko Yesu abivuga, nataka nitembee kama vile Yesu anasema. uwo niwe ngiye gusengera, huyo ndiye naenda kuombea, uwo niwe ngiye gusengera, huyo ndiye naenda kuombea. twaje ngaha kuvuga Imana twabonye, tumekuja kusema Mungu tuliyemuona, ntabwo twaje kuvuga Imana twumvise. hatukuja kusema Mungu tuliyesikia. wewe wumva uno munsi uvuga ati ndakeneye gukizwa, wewe unajisikia na kama unataka kuokoka neza vizuri, uze ngaha tugusengera, kuja hapa tukuombee. wewe uvuga ati uno munsi je ndakeneye gukizwa, wewe unataka kusema leo nataka kuokoka, hari ibintu vyakwikurikije vyo mu miryango iko iwanyu, mambo ya kufuata mu familia yenu, utarakizwa bitakuva inyuma, haujaokoka hawezi kutoka nyuma yako. ushobora kuba wewe wavutse mu muryango iwanyu atanu umwe yaguze imodoka, Yawezekana umezaliwa kwa familia hakuna hata mmoja alinunua gari, karande zo mu miryango iwanyu ya zikagukurikira, kwenu yanakufuatilia, ukaronka amafaranga akikubita hanze, unapata pesa na mwangika chini, ukadandaza ugahomba, unachuuza na unahomba, ugatera intambwe ukabona ngo waduza bigasenyuka, unapanda kidogo unaona mambo yanarudia tena chini, kubera utarakizwa neza. ajili haujaokoka vizuri. Umukizwa wa neza, Murokore wa kweli, umukizwa wa neza murokore wa kweli ntabwo azatinya, haogopi, agira umutima nk'uw'intare, anakuwa na roho kama ya simba, ntabwo atinya inzara, haogopi njaa, ntabwo atinya ibitero, haogopi mapigo, ntabwo atinya abarozi. haogopi wachawi. Abarozi turabafata mu izina rya Yesu, wanasa katika jina la Yesu. hari abarozi bariko baragira ubungetengete muri iyi warozi koni, wako nafanya mambo yao hapa, ntihazagira umuntu asubira gutinya umurozi, basi kwa mtu atarudia kuogopa mchawi. ivyo bahora bakoresha byose byapfuye, Yale walikuwa natumia yote amekufa. umurozi wala nawe mchawi mugisubira kumva muri iyi komine, hatutamrudia kumsikia kwa komine hii. wewe wumva ukeneye gutera intambwe kazi, wewe unataka kupiga hatua, wewe wari warabihevye kazi, wewe ulikuwa umeacha karibu, wewe wari warasubiye inyuma, tuguhaye kazi kugira tugusengera Imana, nta kindi cyatuzanye. Amashi menshi ku bariko barahaguruka mutera intambwe, amashi menshi, amashi menshi ku bariko baraza, wewe uri kumva tuno munsi ndakeneye gukizwa neza, amashi menshi ni wewe wanzanye kuri uwo mutumba, wowe uvuga ati ntegeza gutera intambwe, wowe uvuga ati ngomba mfate Yesu neza, ni wewe, ni wewe, ni wewe wanzanye kuri aka gasozi, wowe uvuga ati guhera uno munsi, guhera uno munsi ati ndaje Yesu, ni wewe uno munsi, ni wewe uno munsi, ni wewe naje gusenga, wowe uvuga ati uno munsi, uno munsi ngomba nakire Yesu nk'umwami n'umukiza, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Ngwino winjire, njoo uingie, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, Yesu kama
banza muhaguruke, banza muhaguruke, banza muhaguruke. Yewe uvuga ati uno munsi ngiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Uvuga ati uno munsi ngiye kwakira Yesu. Uvuga ati ngiye gukizwa neza. Wewe niwe naje gusengera uno munsi. Wewe uno munsi uvuga ati uno munsi ngiye kwigumanira na Yesu. Niwagendana na Yesu bizogenda neza. Niwagendana na Yesu nta kizogutera ubwoba. Niwaba umukozi w'Imana ntabwo abarozi bazogutera ubwoba. Ubwo bukene ufise si ubwawe, ubwo bukene ufise si ubwawe, ibyo byawe uko ufise si ibyawe. Uno munsi wazanye ngaha, uno munsi naje ku bwawe. Tera intambwe gapiripiri ngaha, amashyi menshi kuri gapiripiri. Yarukuzera kubw'Imana tugiye gutera intambwe. Wowe ugiye gukizwa uno munsi mu mezi 5 ugiye kubona igitangaza c'Imana. Wewe wakora bikanga, wewe umuryango wari warase, wewe abarozi bari baratoteje bagutoteza kubera atambaraga, ugiye kwakira imbaraga z'Imana. Ibyawe bigiye kuguruka, ibyawe bigiye kuguruka. Nta murozi azoca ku nzu yawe, abazoca ku nzu yawe bazokoroka. Ngiye kugusengera imbaraga z'Imana. Hari imigisha yari yarugawe, hari imigisha yari yarigawe. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana ugiye kuzibona zigukoresha gukurikira Imana. Imana igiye kuyibona. Ugiye kubona imbaraga z'Imana, ugiye kubona ubushobozi bw'Imana. Ibyawe byari byarase gutera imbere, ugiye kuzamuka mu yandi mavuta. Abari bavuze ngo ntuzurire indege, ugiye kururira mu butama kubera ugiye kuba umukozi w'Imana bushitse. Ugiye kuba umukozi w'Imana bushitse. Ugiye kubona Imana, ugiye kubona Imana. Mana yacu ntabwo ari utushambusha. Mu mezi 5, kwa miezi 5, mu mezi 5, kwa miezi 5, imbaraga z'Imana, nguvu za Mungu zigomba zororoke, zinaenda kuteremka, zigiye kuzana ibitangaza, kuleta miujiza. Ibyo wari warabuze, yale ulikuwa umekosa. Abadayimoni bari barazibiye amavisa yao, abadayimoni bari barazibiye urudandazwa rwabo, abadayimoni bari baguteye kwihebura, n'abarozi baza bakagukekeza. Uno munsi wo kugurura ubuzima bwawe, usubire ugendere mu migisha Imana yaguhaye. Hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga zigiye gutabagura bya bindi bimwe byari byarakwikurikije. Hari karande zo mu miryango zari zaraje zirazibira umugisha wawe. Wabona yuko umenga waremewe gukena, ariko naje ukubwira igitambara cirabura cyari cyarazibiye ibyawe. Nicyo kiratabutse ubushobozi bw'Imana ugiye kububona. Imbaraga z'Imana, nguvu za Mungu, imbaraga z'Imana, nguvu za Mungu. Reka umanuke muri iki kibazo, acha uteremke kwa fasi, reka wikorere, acha utende kazi, 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 reka wikorere. acha utende kazi. Imbaraga z'abarozi ndazasa muri iki kibazo, unazikataa mahali hapa. imbaraga z'abarozi ndazasa muri iki kibazo, uchawi unazikataa, ariko ngo mambo hore. nataka kufungua. Baba Yesu, haleluya. Yesu, ngaba baraje, baje kubohoka, wanakuja kufunguliwa. Karande zo mu miryango ndazasa, mambo ya mafamilia yanakataa, karande zo mu miryango ndazasa, familia yanavikataa, karande zo kwibona kwa abakene, yale ya kujiona kuwa ni wamaskini yakataa. Ivyo abarozi babateye ndabisaba, yale wachawa matupia na yakataa, ivyari vyabateye kwihebura, yale wakataa na watuma bakabona yuko umenga ntibashoboye, wanaona kuwa hawawezi. Reka imbaraga zawe, acha nguvu, reka zibanze suru, acha nguvu zako zishuke. Imbaraga z'Imana, nguvu za Mungu, 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 imbaraga z'Imana, nguvu za Mungu.
Baragazima. Nguvu za Mungu. Baragazima. Nguvu za Mungu. Baragazima. Nguvu za Mungu. Turacyakurindiriye kugira duse. Tungali tunakungoera ili tuombe. Mana igomba ikora ibitanga. Mungu anaenda kutenda miujiza. Mana igomba ikora ibitanga. Mungu anaanza kutenda miujiza. Iyo mana sutujambo jambo. Era ni mana y'ibitangaza we. Irera iyo mana zitujambo. Mugiye kubona imana y'ibitangaza. Irera mugiye kuyibona igitanga. Mugiye kuza. Iyo mana zitujambo jambo. Mwihute. Irera imana y'igitangaza we. Irera iyo mana zitujambo jambo. Wihutera. Wihuta gusengera abantu nosigaye. Agiye gusengera abantu. Agiye gusengera abantu. Irera imana y'igitangaza we. Irera iyo mana zitujambo ugiye gusenga. Irera imana y'igitangaza we. Ugiye gusenga. Ugiye gusenga. Tunaenda kuomba. Reka uhumirize amaso yawe. Acha ufunge macho yako. Tangure wiyumvire Imana. Uanze ufikirie Mungu. Benshi barapfuye nawe urasigara. Wengi wamekufa wewe ukabaki. Bwari umunsi Imana yari ikurindiriye. Kwa hii siku Mungu alikuwa anakuwekea. Umunsi Imana yari ikurindiriye. Hiyo siku Mungu alikuwa anakungojea. Benshi barapfuye wowe urasigara. Wamekufa wewe ukabakia. Abandi barahunze nawe uri mu gihugu. Wengine wamekimbia nchi wewe uko ndani ya nchi. Mana yakurinze niyo uno munsi ugomba ubone. Mungu aliyekulinda ndio naenda kuona siku. Mana yakurinze niyo ugiye kubona. Mungu aliyekulinda ndio naenda kumwona. Benshi bari baguteye ubwoba ngo uzopfa uturiye indege. Utakufa bila kupandavyo. Bari bavuze ngo uzodandaza ntiwunguke. Walisema utachuza usifanye. By'abarozi bagize ubu ndabihagaritse mu izina rya Yesu. Nashimamisha kwa jina la Yesu. By'abarozi bagize ndabihagaritse mu izina rya Yesu. Gutabagwa kuhoraho kugiye kuza. Kwa Mungu kunaenda kuja kwako. Abari bafusa amanomero ya telefone bagiye kuyarondera mu izina rya Yesu. Ugiye kuba udasanzwe muri iyi ntara. Ugiye kuba udasanzwe muri iyi ntara. Sio mtu wa kawaida kwa mkoa huu. Data ushamwa mushobora byose. Baba mwenye uwezo. Manuye ubushobozi bwawe. Nashusha uwezo. Manuye imbaraga zawe. Nashusha nguvu zako. Manuye imbaraga zawe. Nashusha uwezo wako. Ndavuze ati ubushobozi bwawe. Reka bwororoke. Reka buturire butongore. Ikitakuvako cyose. Ndavuze ati umuriro wawe wake. Ndavuze ati usangangure. Ikitakuvako cyose. Kiri muri iki kibanza. Ndavuze ati ndagisanganguye. Bwoko bwawe burahagurutse. Uravuze ngo buraje. Uravuze ngo buraje. Uraje gusaba imbabazi. Uko bagiye utanezerewe. Uno munsi bavuze ngo bakeneye kwakira agakiza. Uno munsi baravuze ngo baraje. None ndavuze ngo bakire. Abari baririmbye ingabire zabo ndazakisha. Abari abasenze ndavuze ati ndazakisha. Abari abavuga butumwa ndavuze ati nibakire. Ndavuze ati databuja. Nasema Baba. Hari abatarakwakira wenye bado watakupokea. Uno munsi baraje. Leo wanakuja. Bashaka kugendana nawe. Wanataka kutembea na wewe. Bashaka kubakoresha. Wanataka watumie. Harimwe abazoba abapastor. Kwa moja watakuwa mapastors. Hari abazoba abarevera pastor. Wengine watakuwa mareverend pastor. Hari abazoba abadandaza. Kwa moja watakuwa wachuuzi. Baha umutima w'ingomezi. Wapatie roho nguvu. Baha imbaraga. Wapatie nguvu. Baha imbaraga yo kugendana nawe. Baha imbaraga. Wapatie uwezo. Uravuga ngo udafise imbaraga. Uravuga ngo udafise imbaraga. Kubona ibishoboka. None databuja. Turabogeshe. Turabogeshe. Imyaka yabikurikije. Uno munsi baraje. Reka bigaragare. Para abana ba. Kuwa ni wana wako. Haleluya. Ubukene uravuga ngo n'umuvumo. Umasikini unasema ni laana. Byabikurikije kubera amadayimoni. Yale leo wafuata ajili ya mapepo. None no munsi barakijijwe. Leo wanaokoka. No munsi barakijijwe. Leo wanaokoka. Ndavuze ati bagira ibishiri. Sema bagira imbeya. Wafanye moto. Bagezara abarozi bahunge. Wafanye moto. Bagezare abanyabyabiha. Wageuze wakuwa watu wa Mungu watubu dhambi. Bahindutse abakozi ba. Wanageuka wana wako. Databuja.
Baba, ivyo bakoze yale waliotenda bamaze kwihana, walishatubuzana. none sega b'amahanga Sasa Mungu wa mataifa baba barire, wasamee, baba barire, wasamee, baraje ukwakira, wanakuja kupokea, bemerere bagendane nawe, wakubalie utembee nao, bemerere databuja, wakubalie Baba, bahindurira amateka, wageuzie majira. uno munsi Leo mbohoje imodoka zabo, nafungua magari zao, nabwo wabaremye ngo bagende n'amaguru, hakuwaumba ili watembee kwa miguu, ariko nuko batabikora nk'uko ushaka, kutembea vile unapenda. no munsi Kwa siku ya leo bemeye kugenda nk'uko ushaka, wanakubali kutembea kama vile wewe unapenda. sega b'amahanga, Mungu wa mataifa, urakoze, asante, urakoze, asante. bafute mu gitabo cy'imanza, Wafute wa kitabu cha mauti, ariko bandike mu gitabo lakini cy'abanyabugingo. kuandika kitabu cha uzima. Wa munsi niwaza gutora ishengero, Wakati tutakuja kuchukua kanisa, bazeze kugusanganira, wakuje kukupokea atanu mwavuyemo, bila kutoka yemo hata umoja. urakoze, Asante, urakoze, asante, urakoze ma, asante Mungu. ndabigusabye mu izina ryawe Yesu. Tunayaomba katika jina lako Yesu, Amen. amen. Abatarabatizwa mu mazi menshi Bado wabatizwa kwa maji mengi, baze ngaho imbere, wakuje hapa mbele. abatarabatizwa mu mazi Wenye menshi bado hawajabatizwa kwa maji mengi, baze ngaho, ukuje hapa mbele kidogo. umuntu atarabatizwa mu mazi Mtu menshi, hajabatiziwa kwa maji mengi, umuntu yahuye na wa mubatizo mtu amekutana na ule mbatizo, bashira mu ruhanga, wanatia hapa kwa bamwe bavuga ngo barababatishe, wale wanasema eti wamekubatiza, bakagushira mu mazi wanakutia ugahanga, tu maji hapa kumaji. utabatijwe nka Yesu Kama hakubatizwa kama Yesu, ntabwo uzobona Imana. hautamwona Mungu. Urashobora kuba utarabatizwa mu mazi menshi, Inawezekana hujabatizwa kwa maji mengi, wewe niwe ndondera ngaho imbere, wewe ndiye nataka, wovuga rero no munsi ati ngomba nakire Yesu nk'umwami wewe unataka n'umukiza, kupokea Yesu kama mfalme wa maisha yako. wewe ni wewe, Wewe ndiye nataka, baba niwe nkeneye uno munsi, wewe ndiye nahitaji kwa siku ya leo. baraguhenze ngo uzobona Imana, Wamekudanganya tutamwona Mungu, utarabatizwa mu mazi menshi, bado hujaokoka, hujabatizwa kwa maji mengi, utarabatizwa mu mazi menshi, bado hujabatizwa kwa maji mengi, ntabwo uzobona Imana. hautamwona Mungu. Tera intambwe rero Piga ngaho hatua na wewe kuja hapa kugira mbele, ndakwakirize Yesu nk'umwami ili nikupatie n'umukiza. kupokea Yesu kama mfalme wa maisha yako. Ni waba uri kuri uwo musozi Kama uko kwa huyu mlima ukabona nuteye intambwe ngo ndakwakirize Yesu nk'umwami unaona n'umukiza, upige hatua ili upokee Yesu, uzobura umuhombe, utakuwa ni muhombe, uzobura umuhombe, utakuwa ni muhombe, uzobura umuhombe, utakuwa na homba, kuko ntabwo uzobona Imana. juu hautamwona Mungu. Musubire mwaya majambo, Mrudie maneno haya, aya majambo ngiye kuvuga haya maneno naenda kuambia, namwe muyasubiremo, na nyinyi muyarudiemo. ushire ukuboko kwawe kw'iburyo hejuru, Utie mkono wako wa kuume juu, ukuboko kwawe kw'iburyo hejuru, mkono wako wa kuume utie juu, kugira Imana nayo ahiri ili Mungu mahali alipo ivuga ati nguri yaraje, aseme njoo huyu anakuja. uvuga usubire mwaya majambo Urudie maneno haya n'ijwi rirenga, kwa sauti kubwa, uvuga ati Yesu mwami, seme mfalme Yesu, hehe ndaje, nakuja, numvise amajambo yawe, nasikia maneno yako, ndizeye ndihanye, nina imani na natubu. none uno munsi Sasa kwa siku ya leo ndakwakiriye na kupokea ubu mwami n'umukiza uwe mfalme na mwokozi mu bugingo bwawe. wa maisha yangu. Ivyo nakoze mu butamenya Yale niliyotenda bila kujua, mbabarira, nisamee, mbabarira, nisamee. ko wamaze kumbabarira, Kuwa umenisha nisamee, reka uze mu bugingo wanjye, acha uje kwa maisha yangu, ubu mwami n'umukiza uwe mfalme wa maisha mu yangu, bugingo bwawe. kwa maisha yangu. Urakoze mwami, Asante mfalme, urakoze mwami, asante mfalme, ko wamaze kubikora. kuwa ulishayatenda. Ugurura umugisha, Fungua baraka. wavuze ko ndi umunyamugisha, Umesema mimi niko mtu wa baraka, ugurura umugisha wanje. fungua baraka zangu. Ntabwo waremwe ngo ngira ngo bansuzugure, Haukuniumba ili wanizarau, ntabwo waremwe ngo numve inzara, haukuniumba ili nisikie njaa, ntabwo waremwe ngo ngende n'amaguru, haukuniumba ili niende na miguu. ariko nuko ntari bwitabe, Ni ajili bado nilikuwa bado sijaitika. none nditavye. Sasa kwa hivi naitika.
kuwa umenisamehe, Mana umugisha, nipatie na baraka. Vyanje shetani yari yaranyaze, yangu shetani amekuwa ameniiba, ndabibohoje, nafungulisha. Muri aya mezi 5, kwa hii miezi 5, reka mpagarare nshima, acha nishimame nikishukuru, mvuga ico wankoreye, nikisema ile uliyonitendea. Amen. Amen. Data uje mushobora vyose, Baba muweza yote, ndaserutse nk'umuambasaderi w'ijuru, kama ambassadors wa mbingu. Aya masengesho y'aba bana bawe, wana wako, uko kwihana kw'aba bana bawe, uko kutubu kwa watu wako, reka ukumve, acha usikie, reka kugere ku ntebe yawe, acha isikie mbele ya kiti yako. Ndasenyuje nabomoa ivyababuza gutera intambwe, ivyababuza kwinjira mu mugisha, ivyo byose ndabisamboshe. Urakoze kuvyumvise, urakoze kubikoze, ndabisabye mu izina ryawe ryera, tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Amen. Pastor muvyaguruke muze, pastors mshimame, abandi namwe mugira umuzingi. Tugiye gusengera, tunaenda kuomba. Aho tugiye gusengera igihugu, pale tunaenda kuombea nchi. Pastori pastors na Theogene hariya mu Rwanda, na Theogene kutoka Rwanda yashitse ngaha kugira asengere igihugu cacu, amekuja hapa ili aombee nchi yetu. Tugiye gufukama, tunaenda kupiga magoti sasa. Databuja, Baba, wewe ukomeye, wewe mkuu, icadukoranije ngaha, kiliyotukusanyisha hapa nugusengera igihugu n'indongozi waduhaye, ni kuombea nchi na viongozi uliotupa. None sega wa mahanga, sasa Mungu wa mataifa yote, guhera ku mukuru w'igihugu cacu, kuanzia kwa rais wa nchi yetu General Evariste, Databuja mugirire neza, Mungu mutendee mema, kumanuka kubamufasha gushika kuri nyumba 10, wale wanamsaidia mpaka hadi nyumba 10. Ni wewe Mana wabasizeho, wewe ndio umewatia. Mungu bagirire neza, watendee mema, ko wamaze kuvyemera, kuwa umeyakubali igihugu cacu, nchi yetu, reka kibica amata n'ubuki, acha uchi asali na maziwa, reka uzoza shonje mu Burundi ahage, yule atakuja na njaa Burundi ashibe, reka amabuye y'agaciro agaragare, acha mawe ya samani yapatikane, reka igitoro kiboneke, Databuja, acha essence ionekane, reka amasitasiyo yose, acha mastation yote, Databuja yuzura ibitoro, Mungu achaye essence, abategetsi waduhaye, wakubwa waliotupatia baronke Databuja kutembera n'amamodoka, wapate kutembea kwa magari, abakunda igihugu cawe, wanapenda nchi yako, reka bagirire neza, watendee mema, reka Databuja, acha Baba, n'umuntu wese ahagaze kuri uno musozi, na kila mtu anashimama kwa mlima huyu, umugisha, umpatie baraka, umukize ingwara, umponye magonjwa, igihugu wagihaye amahoro, kuwa nchi umeipatia amani, reka Databuja natwe bagituye ko acha na sisi tunaishi kwa nchi tuko na amani, waduhaye zibaye amahoro, viongozi waliotupa wako na amani, reka indya ziboneke muri iki gihugu, acha chakula ionekane kwa nchi. Uko kwezi kw'icenda, mwezi wa 9, dasi mirongo ya kuri station ya mamodoka, nakata mistari kwa mastation ya magari na chunga mafuta, muri iryo zina ryawe Yesu, katika hiyo jina lako Yesu, reka byose biboneke, acha yote yaonekane, kuwa wamaze kutuwemerera, kuwa umetukubalia, tubisabye mu izina ryawe Yesu, tunayaomba katika jina lako takatifu Yesu. Amen. Makofi mengi kwa Mungu, mashimeshukuriye Mana, makofi mengi kwa Mungu, amashimeshukuriye Mana, makofi mengi kwa Mungu.